Agr News TV. Agr News TV is the chair Gusii County. Kendeneta walimu baita banene ba Gusii, and you want the vice chair ya Nyanza. You want to get the ko irali bageli ngiraneli county ito ya Gusii ngambi yamono senge nchonga mwatobe ke irali berera and go to eke wanda bune ke to atumekire. I want to go iraneli aba teacher baito bonsi Abagusii asenge njoba kolire ga CNN ni mayenga abantu na Abagusii ngagastera akorwa ase junior secondary but abalimu aba bakolera mangana turatebe bikone binene asogo chake tamu no yabwa the challenges lakini ndo chinga abana baitumba soma etamu ye muna twakolirega ndeta kwana ngabana mbasome because abalimu balenga in control bagasomya abana baitu mono nyonda etokoireneria abalimu baitu bonzi Abagusii chairman cha KEPSHA asero wangurwa Gusii asenge njoba mobilize balimu baitobuya and bakoba kwanira mangana maya karizwa gisemi chitu gikorera kana kiragenderera busyo iyo nare challenge nke ko yarano je serikali ya employee balimu abake still lakini abalimu abatigarete balengana abana aba in primary omonto omegeti abana bagatigara primary no monto mungaini bo kumya because they are the same teachers we are using osoko tumia aso somia abana abalimu bali kwa bakene serikali skulu chibwato mwalimu oyomo babere batatu lakini esinge nchonga vitabu mbia just school we are using them mwalimu garo around and very ready to